Mu gihe umuntu muremure yapimaga metero 2 na santimetero 72, umugufi yari santimetero 54 n'ibice bitandatu. Umuntu muremure ku isi ni Robert Wadalo, wavutse mu mwaka w'1918 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Robert Wadalo yagize uburebure bwa metero 2 na santimetero 72. Yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1940 afite imyaka 22 gusa. Gusa uyu Robert Wadalo yari afite indwara yitwa gingivitisme, ikaba yaratewe no kugira umusemburo wo mu bwonko witwa pituitary gland ukora cyane, bigatuma agira uburebure bukabije. Uyu Robert Wadalo yibarutswe n'ababyeyi Harold Wadalo ndetse na Ade Johnson ubwo hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 1918. Gusa yaje kwitaba Imana ku itariki 15 z'ukwa karindwi 1940 afite imyaka 22 gusa. Uyu Robert Wadalo ku myaka y'irindwi yari afite ibiro 72, akaba yarapimaga metero 1 na santimetero 78. Ku myaka y'umunani yari afite ibiro 77, apima metero 1 na santimetero 83. Ku myaka y'9 yari afite ibiro 82, yapimaga metero 1 na santimetero 89. Ku myaka y'10 aga metero 1 na santimetero 96. Ku myaka ye 22 ari nabwo yaje gupfa, yaramaje kugira metero 2 na santimetero 72. Gusa mu mateka y'isi hari n'abandi bantu bagiye baba bagufi bafite ubugufi budasa. Tukiva ku muntu muremure, reka noneho twivugire ku bantu bagufi. Hari abantu bafite uburebure bwihariye kandi bashobora kuba baramenyekanye cyane kubera imibereho yabo cyangwa ibikorwa byabo. Mu by'ukuri abantu bafite uburebure buto ku isi babarirwa mu byiciro bitandukanye, ariko amazina amwe y'abantu bazwi ku rwego mpuzamahanga bafite uburebure bugufi twavuga nka Chandra Badurudagi. Yabaye umuntu ufite uburebure bugufi kuruta abandi ku isi, afite uburebure bwa santimetero 54 n'ibice bitandatu. Tukanavuga Paul Wayne. Uyu niwe muntu wamenyekanye ku rwego mpuzamahanga kubera uburebure bwe bwa santimetero 68. Ndetse twanavuga na Kagendre Thapamaga, yari afite uburebure bwa santimetero 67. Akaba yari umuntu w'umukecuru wamenyekanye cyane kubera uburebure bwe bugufi. Yatabarutse mu mwaka w'2020. Hari n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, ariko abo nibo twavuga kuko ari nabo babashije kuba baba nk'ibyamamare. Nge ndi Fiston Uwimana, ikiganiro ni Imbumbe Knowledge, akaba ari nanjye kibategurira. Tandukana no kubaho mu isi y'ubuhumyi, mu isi idafite amakuru, ahubwo wewe mu isi umenya amakuru na Imbumbe Knowledge.